الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gayni pain kajumuan yene pagpaisebin bisan ni pain daran wal takale we'tebi amban yene suwala sin aam eseb mula-mulane si ginhawa batanne duk si ahli pamilyane duk si sinesine ne yene sa amiya ng banbangsane duk bangsa muslimin kemon sa in yene pa inte magpa-7 gene pa in kajumuan amban si suwalane duk amban si tahati-hatine luo ne ke magbalik-balik sa amiyaan pegge yene dambuwa amban kaimportantihan sin mawdu bisan ne filmi wa takale wa itibi in ayat Allah subhanahu wa ta'ala hin binassa minaanahan hinati wa itibi dangan parangan dumain ilien wa painte gene tahati wa bi sumagwaanen asal andang pagpaisebin ni umat Islam kinaseban wa isyara kinabayaan wa isyara bisan pe painte minhek kanibakas tasabut do sa amiyaan tasara manjari pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala in manusiain tu'ud ta'abulak dunya obus kahikahan amban iyene manusia si kailuman delay pasapehak atawanen pasape amban iyene lalan bentel iyene lalan patudjo hapsurga Allah subhanahu wa ta'ala tahati wa'tabi me umat Islam bang ine duk bang kuingge pangeddo tebi iyene surga Allah subhanahu wa ta'ala hin pegge pinapitu kita biwene hapulak dunia ininen dumain hadja kita bitu dinak mag iyene hinang gabidda sumagwaanen niya at aturan duk niya at tamanan binakininang sikitabi wa Allah subhanahu wa ta'ala pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala in ipunnen dumain hadja pain manusia dumain hadja jin lamud pain sampai kemon masih numba tuju Allah subhanahu wa ta'ala sumagwa gay pain tahati wa itabi tugay pain taingat wa itabi kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون gakku magpapanjari jin duk manusia malingkan men supaya hajjanum batuju aku duk gakku mabaya amban siyain yenengeddo riziki atawanen mian mayran aku inene sa mian amban tarabahu turi tak bulak dunya sa mian duk dumain ene mian kinabayaanku malaisi siyahin atawan luus siyahin supaya ku tapakan wede tapainum wede sa mian mattanted in Allah subhanahu wa ta'ala iyeru mangrizikiin duk iyeru sampurna sa amyan in kiasnen duk in kawasenen man payam tabi ma umat Islam asal andang iyena fitrah asal tibukan baran manusia bang ambananno duk bang sa amyaan iyene paluuluunu ga niya makasaseo iyene si iye asal anda in manusia UN kumpul misya Allah subhanahu wa ta'ala iye magpapanjari iye na pito lapis langit duk pito lapis bulak
duk iye patut kinalasahan wede ini manusia induk iye patut sampurna pag-ibadatan ga niya sa kutune sumagwanen pagganiya amban fikrah atawanin pikilan yene me sa mian me kuffar pa inhiraf atawan pasapehak ini amban yene lalan mabentellay pinangari-ngarihan wa me'siya syaitan atawan me'siya yene mian baranden manusia sumagwanen kakahinang sin syaitan ubus meke si en sumape amban inelalan painte mabentellay inelalan mapatudyo magdialem ina surugalay pinangari-ngarihan wede inlalan ilien lingkat manamalan hap manamalan ti isannen hap panhutan sumagwanen paglai si hinapusan laat pain kasuddahanen duk laat pain ine pamuliannen manjari na umat Islam asal andang in manusia in dehellupe amban tawanen si waktu inanak in manusia in asal andang hepiya si agama asal andang hepiya si tauhid pain Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu ala alfitra فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كيمون إنانك كيمون سأميان إنانك إيسي آغما إنانك إيسي توحيد سمقوانن بانكنيا أندوه متطئين لي إيان اليهودي أدكال پغحج إنك نقل يهودي دو إساب بان إساب إن پإنت متطئين النصارى demikian bang isab pasong pahadje iyan sa ami an nasara do isab in aal in pa intanakanakle illa man rahim malaingkan sisine sa akinalasahan Allah taala pinagmu paasik pa sa Islam atawanin magmuslim atawanin yumajisanihi iyan sa ami an aman majusi magsasumba sin ebot tu si ituan na umat Islam niya masala bangsa upama iyan in aalay atawanin in nakanaklay matay iya si dehel tupe amban tungan pamulian men inin masala dan buwa amban masala sa amiyaan iyan adiyah atawanin awe aqidah tungan pamulian men taabot si Allah akhirat in manusia ininin yumtahanun in ikhtibar siya tines siya taabot si Allah akhirat duklamod na amban hukuman iyan si manusia inday na kita sa waktu ko ito na hatu miyan kaumabutan ni agen kemon swala Islam entero dunyahin sabang painte niya gate kaumabutan sa miyan busye matay si ilian demikian men sa iyan sa painme ina me siya kaulamaan inurungan do isab ikhtibar inurungan do isab imtihan inurungan do isab siya testing o Allah subhanahu wa ta'ala siya lay pinag-apad-apad atawanin pinaglain-lain obos testing si siyahin na umat Islam pada Allah subhanahu wa ta'ala pagiga kam umabutan sa amian kasumampayan sin Islam pasik ni kam narka pigasal asal bin paimian sa amian na obos bang in manusia iliin amban painte matay ni kedehelo amban kaakil balik ni iyan sa amian anak na Yahudi duk anak na Nasrani duk anak kemon ni iyan sadili amban agama Islam tinesye kweru sabpanes ininen bang siyalay asal magrida si hukuman Allah subhanahu wa ta'ala painde awe paasik ni kami narka na painde matatuloy kamihin sa amihan ne obus in manusia ininen in me makanaklay duk in me manusia kasumampayan sin Islam lay bang magrida siya tuju Allah subhanahu wa ta'ala surga iyan sa amihan pamulian din bubang siya gaybaya sa amin pagay nuay siya painde dumain pamuli kamihin mian narka pagay kami painde in kasumampayan sin agama o ito sabay kayo pasek sino surga in mano siya ilian pinasik narka wa Allah subhanahu wa ta'ala ilian aman me ta'asil atawanin amban me yanag pangahukum wa me siya kaulamaan me umat Islam in agama Islamin kamundang amban Adam alaihi salatu wassalam sampai inepuas ni amban iya nga si waktu tabi ko ito
asal ummat dan buah-buah. Ummat dan buah-buah. Pain Rasul, pain Allah Subhanahu wa ta'ala, kana an-nasu ummatan wahida fab'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Pain Allah Subhanahu wa ta'ala, kana an-nas kaniaan in manusiain ummat. Ini ummat dan buah-buah do. Dan buah do kamarin. Dan buah do samian in ummatin. Kemudian Adam alaihi salatu wassalam ubus taba'atha Allah nabiyyin mubasysyirin wa mundhirin. Pinabuo Allah Subhanahu wa ta'ala yene me kanabihanin masinna duk makeg siyalay amban pangaringari sin surga dinaak si ngahinang ibadat, dinaak si ngahinang yene maglug si pag-ibadat tuju Allah Subhanahu wa ta'ala tu tabalak dunya iyan pamelire yene surga Allah Subhanahu wa ta'ala hin bu bang painte hinargaan surga Allah tabaraka wa ta'ala hin bisan pe pinagtambak lapis ne in ibadat manusia gayhip masih makabayaran sumagwaanen lagi Allah Subhanahu wa ta'ala makalandu kasayunen duk makalandu kaasene si ipunnen yene si manuhut tonen si manuhut yene sa amiyaan pangandakannen masih mian bisan gay magtuk duk yene sa amiyaan luognen masih tinungbasan Allah Subhanahu wa ta'ala sa hajja tungbas mayam kita bibe umat Islam iyan sa amiyaan kasayo Allah Subhanahu wa ta'ala si ipunne ubus in kasayunen pe si sina-sina makahinang duse si sina-sina makahinang sirik si sina-sina sa amiyaan bakas makasulang sa Allah Subhanahu wa ta'ala buya magtawbat si dahelu amban kamatayne in Allah tabaraka wa ta'ala sinna manamalan in Allah tabaraka wa ta'ala wa ina tasabbut sa hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu sa sahih Muslim wa ina niya dambuwa lillah lepas dalam asra min hifkani pa inte takissaw ko duk talabi pa inte in hadith ininen ubus in ainin lepas duk untaane duk sasakatan ni sa amiyaan ubus laay kinakannen laay inumannen ubus pahali iya sitenga yene lalan pahali diawa kayo sa amiyaan ubus bisawang hep tumuli in ainin ubus laay kinakannen laay inumannen diata na tahala in untain tahala sa amihan sa sakatannen obos ini inte tapikil na in aayinin ga na niya tapikil na banggay sa painte yene mamatayin pegge ilengan sinongin tala pa inte manamalan dumain bahangihan 2 bulan sa amihan ngarek sa tahun obos bang isab balik damikyan sa iyan isab obos ini in menhinangnen pinapole o inapakaradyaan si Allah Subhanahu wa ta'ala ubos sa amihan magpihan na poon kayo magpihan na sa amihan landong-landong pa intag na kupain na inin kahapan kumamatayin ubos magmakasuwa na yan na landong-landong kayo may umat Islam ubos lain pahali-hali inainin ngagad-ngagad ni in naza ngagad-ngagad ni panagsuunyawanin yan na pagyada na niya asi-asene malingkanin Allah Subhanahu wa ta'ala pag sa amihan si alat iya tuliruk ngape bisong hep sinungku-singku niya sa amihan taanune talesane makasingku luenen pagpayam na iyo hati bak sa amihan iyan untanen mamoo kinakannen mamoo inumannen sa inge ente me umat Islam keg ininen keg manusia ininen si waktu pabalik si iye iyan sa amihan kinakannen uk inumannen buasasene in iyalay we pa in asal mian ga na niya harap ni amban mian kamatayin pataykot iye mian kamatay paharap iye kamatay sa amihan obos paggetek ka na sa amihan sa ingente kasinanen kakegnen niyat extend amban umulne tuju Allah Subhanahu wa ta'ala sa amban Allah Subhanahu wa ta'ala obos ngandua tuju Allah Subhanahu wa ta'ala in ininen ini panganduanen pa inne Allahumma anta abdi wa ana rabbuk sala ni panganduaan na aaininen magday-day ini makalando kakegnen duk kasinanen si Allah Subhanahu wa ta'ala tagge pinabalik siya palipahin baanan duaan ni okay me kaon na ikun ako na pa na tuhat pa na ako ni kanwa tawa pag day-day siya yung gapilik nila sa amian
dilun niya Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam man pekegnen dukkasin namin bang in aahin lepas buye balik magtaubat balik tuju Allah subhanahu wa ta'ala makalandu pekakeg dukkasin na Allah subhanahu wa ta'ala in nayma pe in sisine magpaampun tujuye payam ti umat Islam kasayo Allah subhanahu wa ta'ala dukkasi Allah subhanahu wa ta'ala kunne ente am yene mian had putan miasinna subhanahu wa ta'ala agna niya paatag yene syirik atau sakut supaya anagam si kaum salasa ke surah ini dan suratul Qamar Quran dalilnya ni ambara as-salun abada Allah subhanahu wa ta'ala obos matay na inian matay ni sa amyaan bang payam ti umat Islam in syaitan asal step by step be in pangandawa rin baraho kami sabut haja amban ilian amban me gene sabut me kalenan di si Ya'uq di si Nasra iyat mian alen me as-salihun ubus pagmatay me aamyaan Ya'uq wa Nasra iyan do tasib kun in si ayat ilian iti ane gata kaswa ako basta si juzu pa inte bang duban di suratun Nuh nang go suratun Nuh adon muzammil in aininan beribadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala kan usul te tagna iyan niya an inhirab niya syirik tuju Allah subhanahu wa ta'ala dan buwa apa inte iyan amban salihun miyan siya beribadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala pag matay ni ubus may kaanakan ni pinain bang baysab hinangan bi patta sa amyaan bang baysab pan hinangan bi patta iyan yan ga dinak daw sinumbaw de tiga syaitan asal pandai manamalan os pagmay na isab may anak na miyaan pinapangisib-isibal may matatuoy bi UN beribadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala pagmatay na yan pa inte may jil atawanin siye may kaanakan as-salihun miyaan kanisab saitanin pabalik si ampuren pinain na bang isab pa inde asa hinanganon bi Kuistel me santu-santu miyan pegasal pwede beribadat tuju Allah Ta'ala pangisib tuju Allah Ta'ala miyan sababantay sebbi yan Allah Ta'ala miyan bang takitebi ininang sa miyan sa ininin yene miyan me papubin pagmatay na me siya iliyan tek ka na sa balik yung saitanin ine hinang ine pa indinaknin na pinanumba ni kam sinin pininin ne yene mian panumbahan si kaamin weme painte yene kapapuan din sumbahon binaininen na ininen tagna niya yene ala inhirab niya syirik tuju Allah subhanahu wa ta'ala menjadi umat Islam Siko itu pagkatasabbot wa ito insirk lang ina in definition atau ng ta'rifan min الشرك هو جعل الشريك لله تعالى في ربوبيته وإلهيته يعني معنى الشرك
iyan hininang ne in Allah subhanahu wa ta'ala tagasakuto luo na kay si rububiyah. Ar-rububiyah ko na magpapanjari sin langit sin bulak bituon sin ato sin manusia sa ato si ituan agin kemon manusia al-iqrar ato nin mag-iqrar kumpol misi wa Allah subhanahu wa ta'ala in maghinang in dunya ininin wa Allah subhanahu wa ta'ala magpapanjari sin manusia sa amihan ilian mag-iqrar aton kumpol misi sumagwanen tuo si ituan wa ilahiyatihi ini pasalan pag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala tuo si ito kahikahan in manusia lepas pasalan al-uluhiyah atau tauhid al-uluhiyah pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala sakitahin bi asal subay ten si iye dan buwa-buwa aru panumbahan ten bi ga niya sa dili sa amiyan ko ini amban me pag-ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala tasabut teninen ko yan ad-dabah ko ini magsumbali kayo sa amihan iuan painte amban ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala ko ini pada udhiyah ko ini sa amihan hadi hekka manaman iuan pagsumbali painte dapat na sinumbali wangi hayop may manok, sapi, kambing irian painte sinumbali pin hayopin iene sa amihan dan buwa iyan ang ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala iyan painte ang upamanen nabangkyo magsumbali paino sumbalian ko si jin sumbalian ko sa amyaan iyene si aamyaan tawanan niya may aasa tao be manamalan miyan aame pasasihir painte sa amyaan gay kewan hek kami magdetad may siklat obos bupi men sinumbali ano ede may kambing tawanan pinapihan asal sampai kambingin pinapili pe ilepahan nila tatalaw-talaw sa painte in men bantuk nen sa amyaan na iliin atawan niya isa magsumbali si kubur pinain pegge tinaginit ko estal pinain sinabit-sabit ko taw sinabit-sabit anak men painte sa amyaan ubos pa subay pinain numbali kambing tawan subay numbali men sapi na yan dambuwa amban iene aman pagsyirik tuju Allah subhanahu wa ta'ala bang tinuhut wede iene ilian al-hulm pikilan syaitan tawanin sasat sin syaitan sisiye buadapon in pagsumbaliin ga apa niya nadili man Allah subhanahu wa ta'ala gay man jari ko magsumbali malingkanin tuju Allah subhanahu wa ta'ala ga gayro ko magbinasag gayro ko magbinuhat sa amyaan sabab nen si Allah subhanahu wa ta'ala ro painte pagsumbalian nun painte magsumbali sa amihan us isinin intolang nen kuit nen si kauro nabangkyo magsumbali sa dia man Allah subhanahu wa ta'ala dilikaw do in barannon dilikaw do painte sa amihan iyene sabab painte panumbalinon pegge magsumbali ikaw sa dila man Allah subhanahu wa ta'ala bu tahati wa tabi in pagsumbaliin ibadat bubang ibadatin hininang si sadil man Allah subhanahu wa ta'ala iyan kahinang syirikin demikian nin an-nadhar ine may magtungga atawan magnadhar niya sa niya magnadhar sadil man Allah subhanahu wa ta'ala nadhar gay pa inte tumawa duk nadhar sa miyaan sababan iyan pakasirikan na tuju Allah subhanahu wa ta'ala na iyan dambuan sa pag-ibadat ininen duk ine pe al-khawf katalew pag-ibangkew tinalew sabdili amban Allah subhanahu wa ta'ala except bi me ummat Islam ilian miyaan makadilikaw du isab pag-dambu amban katalewin ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala sa bangsa upama isab kumatilew di pinain narakyo pinain gay kikaw tinalew si panyata si syaitan si ina-ina asal-asal nin subay kita gay tinalew subay kita gay tinalew katauhan nun na iyan makatalew-talew we paino iyan syaitan we iyan panyata we pekaw tinalew na paino asal gay betara-ara pag asal makatalew isa bantuk nin sa asal gay asanon na umat Islam bangkanian nun in iman nun basag tuju Allah subhanahu wa ta'ala ga niya sa amyaan iyan lamud-lamud ni gay kiyo pa tinalew si ina-ina ni malingkanin sa dili malingkanin sa Allah subhanahu wa ta'ala sumaguan pi kita si ituan pabalik al-khawf
ang kau pain tinalaw si panyata gala isian niya sigul sagane paggala isian tabi'i ini asal manusia asal niya katalewan ne dia kau tinalaw si may kuntarane dia kau tinalaw sa amin si may hype nanduk na saya na siya pamanen nailiin dumain painte labod painte si ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala pagiyan tabi'i sabang ini katalaw ibadat katalaw al-khudu' tuju painte ini in alay bisan painte manusia bangkanya annun ini katalawan na khudu' pag pamariyawa nuted ko sa agen paino sa ini sali Allah subhanahu wa ta'ala hin atawanin pasuno si Allah subhanahu wa ta'ala katalaw tujuhin ihbi'in tasyirikin na umat Islam demikian ar-raja pangase-ngase bangkaw ngase-ngase sa dili man Allah subhanahu wa ta'ala demikian tu si ituan in pangase-ngasenon sa amian subaidu ga niya sa dili man Allah subhanahu wa ta'ala ngurungan kao inene sa amian amban kahapanno tuon ta abulak dunya ini malingkan Allah subhanahu wa ta'ala duktung basno yene kahapan si dunya labi na magsialaw akhirat malingkan pa inte ina Allah subhanahu wa ta'ala duk kalasa patuhutan ibadat kalasa ibadat ihapien subay ga niya sa dili malingkan tuju Allah subhanahu wa ta'ala pagbangkyaw sa amiyan malasa si pagkasino manusia kalasa si Allah subhanahu wa ta'ala la ay siyan hatiyan tahinang syirikin sa bang kalasa nulay kalasa tabi'i kalasa asal sa amiyan manusia malasa si pongtinaine malasa si andane malasa si anakne malasa sa amiyan si mian matatoy ga niya la ay si insane sa bang inlasan nilay ko tahinang ibadat ko ilasan nilay pinasali wa na sila sa ini Allah subhanahu wa ta'ala ini happy entahin ang syirikin na umat Islam nangkan subay kita pahali tamban ini pa inte may demikian ilim kalu-kalu niya tawa atawan kalu-kalu niya sa amian umatag saron alhamdulillah gado sab niya si painte ilim murah-murah bang pain gado sab painte niya paatag si kitabi amban ako tukaam ini manaan ini in syirikin sa had-jahad jane yana duse obos niya ta'lil li umur si pakarajaan inin sa had-jahad duse na tuju Allah subhanahu wa ta'ala yana syirik liannahu tasbihun lil makhluqi bil khaliq fi khasa'is al ilahiyah tagga in syirikin ko sa kaula-ula pinasali uwe pinapanjarihin pinasali uwe iyan sa miyaan aalay in makhluk pinapanjarihin si magpapanjarihin sali ga dan niya pagpinigne kalasa sa miyan sali pangalasarin katalaw sali katalawin silian dumain painte men in katalaw tabi'i asal sa asal katalaw palaihan al-khudu' palaihan ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala nabanglay si ilian pinasali uwe painte in manusia in makhluk pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala iyan painte si magpapanjarihin iyan amban tinartantu Allah subhanahu wa ta'ala sa amiyan subay hadya si iya in pag-ibadatin si pag-ibadatanin faman asyraka ma'allahi ahadan faqad syabbaha bihi si sine magsyirik magsuto tuji Allah subhanahu wa ta'ala ko edu sa kaula-ula sa amiyan pinasali uwe ne in si iya tawanin pinasali wa na baranen pa tuju Allah subhanahu wa ta'ala ininen sa hajja zulm sa hajja yene anyaya sa hajja kalindeman si dunya labi na magsialaw akhirat fa inna Allah subhanahu wa ta'ala inna shirka la zulmun azim matan ta'ad bennal ta'ad in syirikin asal lindem te tampal duk lindem te hajja manamalan alhasil bang lindem hajja manamalan bang anyaya hajja manamalan in syirikin na umat Islam ga niya hajja baninen hangkan hep subay ituen sa amyaan pilmi pagpaisebin duk pilmi sa amyaan iyan tasabut wa tabi pasalan at tauhid pasalan iyan sa amyaan asyirk supaya kahalian wa tabi sinabot pagtauhidin supaya kita kapag parambuwa-buwa tuju Allah subhanahu wa ta'ala sinabot in syirikin supaya kita humali pa inti amban iyan iliyan supaya kita iyan sa amiyan lapas amban iyan kabinsanaan dunya labi-labinin taabot sa ilaw akhirat
tahati wa tabi in zulmin huwa wad'u syai'i fi ghairi mawdi'i yene binettad wa'nu tabinettad manusiain inahin si dumain pamettaran iya asal mattannen gayit edun magsarang bang bettadno sa amyaan yene si dumain pamettaran iyahin faman 'abada ghaira Allah faqad wada'a al-'ibadah في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها وذلك أعظم الظلم سيسينة فإن ينمك عبادة تسديل من الله سبحانه وتعالى كوئنا تسدوا أدام الإيمان لونك الذبح لونك النذر لونك الخوف لونك الرجاء لونك المحبة تكسديل بالله كوئنا سكا أولى بنتد وإن السديل أمبا ينسى أميان كبياء الله سبحانه وتعالى هذا سديل أمبا كورو بنتد وإن إن miaan asal-asal Allah Subhanahu wa ta'ala binattad wa in aahin pinasali pinaabe wa si yene pamahajjene duk panumbane tuju Allah Subhanahu wa ta'ala sa miaan nagsali wa duk yene sa men makhluk binattad wa panta manusia si kadua amman pakarajaan anna Allah akhbara annahu la yaghfiru liman lam yatub min qala ta'ala inna Allah لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بنا تاد إن الله سبحانه وتعالى إنك أكاهم كتاب وإنه سنويسويهم كتاب وإنه ماتن تاد جاي نمبن سنة قامت توبة تجو الله تبارك وتعالى تعبد إيماتي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء matan ted in Allah subhanahu wa ta'ala ngampun gay ngampun si aa magsyirik si aa magsakuto tuju iya wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha malaingkan in Allah ta'ala ngampun hadas sadili amma nila si ini kinabayano ini tuos ituan ma'nanen iyene ga makapagtaubat in aainin ang syirik bumatay in aainin si syirik ihapien ga niya ampunan tuju iya bang iya matay dalam pagsyirik kung pa in Allah subhanahu wa ta'ala ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق بين الله تبارك وتعالى سيسينة مغشرك تجو الله سبحانه وتعالى وأدو سكا أولى لا بؤي أنبن يتعلن توسي توان التسبيح طوانا عادة التسبيح سإلم بلاغة طوانا سيئة بلاغة التسبيح فكأنما kowe saka ula-ula pinataran kowe dinak hajakinan nal sikite bi si pikilan te biruk pangatean te bi bangsa upama niya labo amban yata langit lay na umat Islam amban yata langit فكأنما خر من السماء kowe labo amban yata langit patakhu at-tayr buhep in miyaan pinaglagitan pinaglamit-lamitan sa amin, pinaglagitan no manok-manok, ngeddo na in manok-manukin amban, iyan sa amiyaan nasib ni atawanin gantaan ni, iyan sa amiyaan gantaan sin isinalay, gahip niya kaligtas na. Labo aja pa ito, mandiyatalay. Ilabo ang mandiyata, dumain hatat labo, pagyabang ilabo, asal ko tinatparan niya ante. Ubus bang iya sanyang, duk bang iya lapas amban, iya na pangalabo olay, amban ba yung manok-manok lay? Fataktapuhu at-tayru, aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahik, tiya na hipsab baliyuhin. Binoon ay sa baliyuhin sa amian magbulinjingan, bang iya sanyang lapas iya, gaya matay, gaya mula, amban pa yung manok-manok pinaglagitan, in aayninan gay na sab iya sanyang bang ni sab tek kabaliyuhin i na sab iya ineddo i na sab iya binoo magbuliburan sa amyaan dumayan hadya binoo magbuliburan sumagwaanen aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahik yan buin na sab buna sa paenta in aaynin tinatparan binoo baliyulay asal pabasag ted manamalan haplahat tala manamalan sa amyaan maana nento situan bang ila makanin sahik tu situ pegani atau harfu jar fi dialem palegleb pe dialem bulak sa amin hawa basag pe tinibagan ng mandiyata iyaro basag baliw yan sa amian neparan na isab atau mono agbulinjingan ubos
Yan Binoo hap ina lahat matalay paasik pe magdalam bulak inosal pihin tu si tuen alhasil dalam bulak pe besek pe samian sa iyan kahantang ina manusia magsirik tu Allah subhanahu wa ta'ala ga niya pa in kalapas ne si dunya labi na mang si Allah akhirat tu si tuen ina kajakinan na si kita tu men data bulak dunya bangko sa upama niya labo ang bandyata langit lay sa iyan kahantang nen sa iyan dina kita bimikil duk ngannal na umat Islam inilapas ka inalay inilapas ka sa iyan insirikin bang magsirik si bulak dunya tuju Allah subhanahu wa ta'ala gay pa inilapas taabot si ilaw akhirat mekanila ay asal aktual ne hinilang Allah subhanahu wa ta'ala in manusia magsirikin kuya usab ilabo amban yan sa amin data langit lay ilabo amban data langit lay bunay sa painte pinaglagitan wa manok bunay sa painte bino baliw sa amin bumeke ilarukan magdialim bulatak narka jahannam wal iyad billah magmaana sa balik siya painte bulaga as-sama tu syaitan al-iman nag-syirik tasabot si panagnaan wa man yushrik billah si sinasin magsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala فكأنما خر من السماء فكأنما خر السماء وسكا أولا إن لابو أنبن بق إيمان لابو أنبن بق توحيد تجو الله سبحانه وتعالى بان لابو أنبن بق توحيد لابو أنبن بق إيمان تجو الله سبحانه وتعالى إن مولا فإن لا شيء pinaglagitan ni isab iya ina tu si ituen ina sa miyan pinaglagitan manuk-manuklay bang minaanah na maisiya pa inte wa maisiya pa inte in bulaga ina sa miyaan hawa nafsu mangyalabo ang pag-iman labo naman pagtauhid niya ni pangari-ngari paasek na siya ngeddo na sa miyan in nafsuhin gantaan nen ngeddo na amban imban na bila imban ni amban let tansin inibat tan nilay gay na iyasan gay na iyalapas lawo naman tauhid bunay pa isap iya pinaglagit-lagitan bunay pa isap iya ineddo pa inte wa hawa nafsuhin wasaan hawa isa kasasat wa tepat natitu ingeddo na in hawa nafsuhin ang bangantaan ni iya na si manusia magsirik tuju Allah subhanahu wa ta'ala aw tahwi bihi rih magmaana sa tuo sito in rihin ina syaitan na syaitan mo tungan mo magdalim narka jahannam wal iyad billah ilaglaban wa in anak adamin magdalim narka jahannam ubus in manusia in nusun pe si anak si pente si syaitan tawat si al-akhirat ina samutanin la talumuni walumu anfusakum daku fa inna susunanon bi sumagwaan susunanon bikin hawabaran bin tahati wa bi asal tahati wa bi sibulak dunya pekam ikam pinabuhan Allah subhanahu wa ta'ala kitab Quranul Karim duk pinabuhan ka am Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka rasulat sadipa billahi amban ilian ubus masih petin hut bin aku wasal tampal na si kaam tarang na si kaam duk clear na si kaam in Quranin dinak kaam ngahinang pag ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala magparambuwa tuju Allah subhanahu wa ta'ala buka ang panunut ako magsirik ko pa inta sa amyaan ubus bu yuru in Rasul sallallahu alaihi wasallam sa amyaan mahatian kaam duk yene mo kaam hinang bisintuan sa amyaan garo pinang inawa bi sa amyaan itu dako susunanon bi sa yene susunanon bi ginhawa baran bin ilian amban bambuwa ng tafsiran sin ayat ilian سكتلوا من أمة الإسلام أن الله أخبر أنه حرم الجنة على المشرك وأنه خالد مخلد في النار وأنه خالد مخلد في نار جهنم قال تعالى إنه مشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ما تنتئد إن الله سبحانه وتعالى سنسويها كتاب وإنه سنسويها كتاب وإنه ما تنتئد خنارم وإن إنسان سياء مكشرك سياء مكسكوتو سياء سأميان لأنه بنتر الله سبحانه وتعالى هنان من شرك حجة قانيها سدله وأنه خالد مخلد في النار ينهب إلي أن مانوسيا تتب سكاومولان قانني أكل مواسده أنبان ديال النار جهنم وإن فرمان الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله
mattanteed si sinasine mattanteed si sinasine magsyirik tuju Allah subhanahu wa ta'ala kinarampain ina sa amian si iya in surugain duk pinalugalan iya in narka jahannam duk gapain niya ala isiyan pa sa indungan ni duk pamakuhan ni tabang ina sa amian amban iyene supaya ia lepas amban narka jahannam lay bang pain kita pinatalibon wa Allah subhanahu wa ta'ala amban na demikian dia duk ina si keempat men amban pakarajaan sa hadja-hadja do isab painte sepangan sin syirik mekene pa sabut insyaallah taala mian gisan sin syirikin kalau ini taabot sin waktu te tawan sige ini taabot sin waktu te ini perintah waktu pandakumul pakute bitu Allah taala bang pain yang taabot tabi sekeempat nen anna syirka يحبط جميع الأعمال يحبط جميع الأعمال قال تعالى ولو أشرك لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين matan in sirikin munasan mahiran ngalaan iyan kemon hinang numahaplay inalaan wa syirik lay gak na niya magkaato ini urungan ta jakam upama dumayan pa inte upama kwe syirik lay sa bangsa upama niya dagangan no kamatis niya lay buhok ni gaydo teggel asal buhok dukemon gaydo teggel buhok dukemon in syirikin na umat Islam niya aja syirik in manusia tuju Allah subhanahu wa ta'ala min tadahja punas pain ini kemon kekahinang ni mahaplay parman Allah subhanahu wa ta'ala walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun dukbang yana sa'miyaan magsyirik siya magsakuto siya si Allah subhanahu wa ta'ala lahabita anhum ma kanu ya'malun punas pahit ala kemon pain ini bakas tahinang wa'den bakas tahinang ipainte manusia parman Allah subhanahu wa ta'ala pe walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin sabenna ted pabohan kami atau pinabohan kami ke wahyi dan Allah subhanahu wa ta'ala wa ila alladhina min qablik duk ina me asiya bihallu ina amban kau la in ashrakta tusitu an haq Rasul sallallahu alaihi wasallam la in asyrakta bangkan ya annun magsyirik Rasul sallallahu alaihi wasallam nameke sa kita bima umat Islam mismo Rasul sallallahu alaihi wasallam dia khitab muwajjah ina tertentu pa intasiya hawa ina pa itakhajahan ina mian epek atawanin kamagkaatan magkaat pa in ibadat manusiain bang makapagsik tuju Allah subhanahu wa ta'ala la in asyrakta bang kyo makapagsirik Rasul sallallahu alaihi wasallam la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin punas kemon nyapit tawkid la yahbatanna nunut tawkid tuju nasa punas kemon ina sa mian hinang nulay wa la takunanna kanyaan nun tiya sa tawkid tiya sa pabalik pa ente lam usbuni sa tugunin nunut tawkid wala takunanna asal pinabasag manamalan asal kanyaan nun amban mi'a lugi na in manusia sa amain kuway pa ente kitelay Rasul sallallahu alaihi wasallam muwajjah siya in khitabin masifain in makalando kahadjenen yan sa amiyaan kahadje pa ente in syirikatu bi Allah subhanahu wa ta'ala duk ina pa umat Islam nagkitahato raho unaan sa ininan may kene mian sunuan te insyaallah ta'ala amban anwa'us syirk sumian taabot te balik in waktuhin anna syirka akbarul kabair qala sallallahu alaihi wasallam ala unabbi'ukum bi akbaril kabair qulna bala ya Rasulullah qala al-ishraku billah وعقوق الوالدين الحديث ما تنتهي إن
فإن تشريك سحج حج ندوسه تجو الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر إنه gak ke kaam pahatihanku gak ke kaam suwi-suwihanku ina sahajja duse pain sahabatin ina suwi-suwihan te kaam ina suwi-suwihan te kaam bang ina sahajja duse qulna bala ya Rasulullah awe pain bala ya Rasulullah pain Rasul sallallahu alaihi wasallam al-israku billah ina magsyirik tuju Allah subhanahu wa ta'ala ian bi martabatil ula ian tagna sahajja ina dusa tuju Allah subhanahu wa ta'ala الشرك وعقوق الوالدين ini ngatu pa in sibiya mabatto ili en pasunu sa shirk tuju Allah subhanahu wa ta'ala hajjaru sa bindusenan yin uquq alwalidain natusi itu en na umat Islam dumain hangkan dara no sinabot in shirikin wa pa in tasamian gate hati wa bi hati na jayen sumagwanan asal pagpa-7 gay pa in kajumuan gay pa in yan sa amin kajumuan bisan pinagbalik-balikan pag adakala niya wiswas atawanan me sa amin sasat ang mandangan parangan sa amin supaya kahalian yan pa inte may parkala ituen ang painte pagsyirik tuju Allah subhanahu wa ta'ala yan mano siya ninggalan sambahayang sa amin pag tuos ituen mangkanian ng juhudan tuju Allah subhanahu wa ta'ala kana kanian pa inte nagtinggal sin sambahayang lepig Allah subhanahu wa ta'ala gaya ng bahayang in Allah subhanahu wa ta'ala sa amin kemon subay iya pag-ibadat dumain subay iya mag-ibadat alhasil bang kiyo ga ngahinang ibadat dugga kiyo pa inte nungod pangandaakan ni kuro kiyo magsakutos iya pag-iya gaya ngahinang ni iyan na umat Islam subay hinatitan bi subay iningatan bi iyan ay parkala inginen asal haji manamalan kalabihan nin pagge banglu pa ikaw in tauhid tuju Allah subhanahu wa ta'ala bisan basayin hajj duseno tuju Allah subhanahu wa ta'ala abot sa al-ba'dun kamuni iyan pa niyan syirik tuju Allah subhanahu wa ta'ala ada kala ni chan seksual bisan basayin hajj nin Allah subhanahu wa ta'ala banglae bisiin pag tauhid nahangkan asal importante manamalan usangkan importante sa panamalan sinabot ng syirik supaya lapas tukgay kain tatahin ng manusia pag niya ang manusia asal niya diki ang pag-iman tuju Allah subhanahu wa ta'ala iyan elas maka asik surga karu niya awan pa ito si Sahih Muslim manggalo ko magkamalit pang si Sahih al-Bukhari ente yan kasane story ni indambua manusia maka asik narka iyan tamanan las dambuli maka asik surga pinaluwas Allah subhanahu wa ta'ala pag niya inadab siniksa Allah subhanahu wa ta'ala dumain ma'nanan la isin ligan sa kaumulan dumain ko siya kafir pag kafir asal gaya samiyan asal la inaellum sa magduhol baya dalam narka jahannam pag siya kafir sumagwaan muslim niya pag iman na tuju Allah subhanahu wa ta'ala niya chance na pinaguwa sa amian bang bakas binak la dalam narka alay obus kinosean in aaininen sa amian sa amasi peniya ko bakas-bakas na atahat pinakitihan Allah subhanahu wa ta'ala landong kayo in aaininen obus pagsakay takita wa ya Allah bang beisab ko pa inni palaino yan diyawa landong kayo miyaan mararahin na si ako bisan na kuking urungan sa dili ang Manila napadak bisara pinapili Allah subhanahu wa ta'ala pinaluwas niya ang bandalam narkalay iniiyalai diyawa kayuhin pagsakay lain sa amiyan pinakitehan ni sabiyo Allah subhanahu wa ta'ala iyan kurirul sin surga kurirul painte sin surga iyan sabiyo in aaininen sa amiyan iyan painte in aaininen painne ya Allah bang ba isab ko man pakukupan na sikaw hato na painne las ininen bang ba isab ko painne palaino ne iyan painte si kurirul rulay hadja bisan na kugay padiyalan mo iyan diki na iman tuju Allah subhanahu wa ta'ala niya chance na pinasek surga wa tabaraka wa ta'ala kan pa ko asal importante manamalan sin imanin importante sin tauhid
tuju Allah subhanahu wa ta'ala paglaya si kurirulay iisap pinakitahan Allah subhanahu wa ta'ala iyan na dalam surgain may karendehan dalam surgain may pangari dalam surgain bulawan dalam surgain inepeg dalam surgain sa amihan amban hasba amban may bulawan amban may musa sa amihan painayan paasakun na po surga napandak bisara pinasak na surga o Allah subhanahu wa ta'ala ini panaelum na kiyoto maghulbaya ini pesambong aaininen ini pehelingnen pa ini magsukur ko pa ini o Tuhan ko okay pa ini Allah magsukur ko si kao tiya ako paasek no dalam surga ga peniya makaasek surga pa ini ako ininen kwe hap pa ini paasekan ko ininen buparahal iyan na tamanan dambuli makasik surga iyan na tamanan diyawa iyan na samian surga na samian sa makabisara pa iya bisan pepina min tempo tamian iyan na paintin dunya turuk isine gay makatukan iyan na si dambua niya pag-iman na tudyo Allah subhanahu wa ta'ala last na pinasik surga wa Allah subhanahu wa ta'ala us makabisara pa iya ga pa ina niya pa ina kaurungan nuwano iyan na sa kamulyahan ko pangurungan ako inan sababan sin iman sababan sin tauhid sa bisan pa insayan na umat Islam dumain wa kemon ne hinang pa inte malaat lay hinang no mas subay pa inte hinalian pagatu si ituan inaplaiten bangsa ingi pakaasek in surga ga niya pagistahin gay kapag nahuote inabot narka jahannam na umat Islam dapengsen hadja tapito bulak dunya min hekkare kinosian sa amyaan masiru tunaw in dunyahin wa hadja dalom na meke sa inalaay sa poonen sa akhirat iyan ne panuleab iyan ne paminsana iyan ne sa amyaan pamirito at ang panuno yan ang manusia manulang sara atau mga hinang duse tuju Allah subhanahu wa ta'ala angkan ko na pinainay gay kapag naho pa inte inarkain tuhad ja si bulak dunya paitaan behadja atau lansok behadja papilin ng tambolo nun manggayro kayo magkilhapan sa amihan wa panasnen na may kesa taabot si Allah akhirat ilian mangpain kita bi pinatalibon ng Allah subhanahu wa ta'ala ban sirik yan hajje dukdikiinan duk mangpain isab kita ipasek na surga gay gaan siga na niya inte inapagbista murah-murahan dia dalam kita kasanyangan kemon tukang ni ala ibisara kulay iyan gatan tu pahim gatan tu hati na murah sa kita maghati pabalik duk magsyukur si kam kemon makukukamapan mangyal sara kulay sa amian pangkal atawarin peddi si pakalebi anu makukumaap si kam labinin kaampunan si Allah subhanahu wa ta'ala tambuwa ko pong tinaibi iyan sa amian tawanin anak bi bang paintitingan kong matatuhin tawan matatuhin kami anakin wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh